Għattilet darba l-Public Broadcasting Services qed itella l-Eurovision Music Exchange Camp li qed ilaqqa numru ta' kantanti ma' awturi u producers Maltin u anka barranin. Ma' TVM News il-kap eżekuttiv tal-PBS Keith Ketkuti qal li l-interess f'dan il-Music Exchange Camp kiber tant li fejn fl-aħħar 3 snin kienu jkunu madwar 15% bejn kantanti u awturi li jieħdu semmu li huma Maltin, din is-sena hemm madwar 40%. Il-parteċipanti se jkunu qed jingħalqu fi kmamar illi fihom flimkien mal-kittieba u producers joħorġu b'numru ta' kanzunetti li jistgħu jidħlu bihom fil-Malta Eurovision Song Contest. Importanti wkoll ħaġa oħra numri fl-ewwel Music Exchange kemm kien ħarġu 40 kanzunetta. Fit-tieni wieħed 60 u dis-sena qed nisperaw li jħorġu 80 kanzunetta li bihom nisperaw li jipparteċipaw minnhom ikollna is-song ir-rebbieħa fihom ukoll. Dan l-Exchange Camp jibqa' għal madwar 10 ijiem u inkluda wkoll lecture miftuħ għal pubbliku in ġenerali. Il-chairperson tal-PBS Anna Bonnet faħret din l-inizjattiva bħala waħda li qed tagħti opportunità importanti lil kantanti. Hu pjaċir immens anke nara l-kantanti Maltin, l-awturi u l-kompożituri mhux Maltin biss, l-interess. Tant hija inizjattiva sabiħa li meta tara dan l-interess minn awturi u kompożituri minn madwar id-dinja kollha. Għadna kemm iltqajna ma' wieħed ġie anke mill-Amerika. Il-chairperson tal-PBS faħret u ringrazzjat il-ħaddiema tal-istazzjon li grazzi għalihom tista' tittella inizjattiva bħal din. Fi żjara li għamel il-parteċipanti l-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici faħħar din l-inizjattiva u qal li l-Eurovision huwa avveniment importanti iżda daqstant ieħor huwa importanti l-proċess li fih jitwildu d-diski. Il-Ministru Bonnici qal li dan huwa investiment fl-artist. Iddeskriva dan il-kamp bħala prattikament skola u sostna li l-parteċipazzjoni minna nifisha turi li l-artisti jridu dan il-Music Exchange Camp.